Niko kugwata ogeni kirinteto chetu cheru thaithatu mbita Maureen Kinya mwonanire to mathithio ni Purity Richard amuna ntetu iria nkureterete ndi atongeria batharakanithi kuregana na yendekithia ria one man one vote one shilling ni kiri mathiko jethe wa DG Nyagamu Israeli. Arimi bakawa gutariria gwita thara ya mamirioni iguru ria wamba bakirigara kinuntu thirikari itithiragia uchonkoni ndiria wamba bwakawa bwathithika kuko kumeneria gutaurwo kwa mbeca cherwa ngirogi makaunti ya Meru kiri mpongeria mbanjeti onde mugomo jwa rigitani jwitete na mbere. Mubunge wa Chuka igamba ng'ombe kwambiria mubango jwa oethani bobya kuria kiri chukuru cha gicigo kiawe. Atongeria Kathumba ni bachumirite kirima mburaja kunogokia ithe wa munini wa ngavana kaunti ya Tharaka Nithi niwe Bishop Nderebia Lagu kirima thiko jaja ni kuonekete siasa cherwaria rwa one man one vote one shilling. Atongeria bakioneka kuregana na rwaria ruru bakiuga rukeja gukurukwa kaunti ya Tharaka Nithi igata bilioni 1 o mwaka. Nawe kaunti Commissioner David Gitonga ni arombete arimi bakao wa guchwa ukaria bwabori thikiri factory ndiria barina kawa nchukune nikenda kwebana na wamba tabura bura kujerirwe ntere chiego jintuku yegoro. Mati Mugambi ena rugonoru. Atongoria mwanya bare ogo bakithirikari aringi chiacha kari na nkinya atongoria batunicha muthenya we munthe baratinda mbari chia iriga kumagarukia mukuru Bishop Nderebia Waragwe ithe wa Nyagamu Israeli uraimoni nwa gavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kwa hivyo tuweke imani kwa Mungu, tunavumilia kwa sababu kifo si kizuri, lakini tulikaa na baba mzuri. Na baba nakumbuka alituambia vile umesikia slogan yake sirudi, tukaeni na amani na upendo, na mimi binafsi ndani ya moyo wangu niseme asante kwa upendo ambao umetuonyesha kama jamii. Mukuru Nderebia kathitwo na atongoria baba na nkinya karita mukuru mwendithiri na nkinya ngwataniro atutigite no kurwa miaka 94. Family ya Nderebia ndibwira atiri jugo yu ithatu muthe augaga upendo, umoja na amani gutikaigeni jugo yundi. Ona wa deputy governor agafuata in those footsteps endele gutwika mutongoria guko gwetu Mara otogwe endele gutwika mutongoria the county level. Gikaro nigiki atongoria baba bagwikinyetie barauga rwaria ruraruthiete na mbere rwaria rwegie kure mwe chiringi mwe wa muntu barauga batiko rwenda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nontu gutire kyo rukubaretera. Tokatorambiririo kwiro one man one shilling. Liu antu bage kuno ntonebo bainge barenda gutwairia kaire to baringata na Tharaka Nithi tuteba inge twagana mbeca uba kwenda ni tukaumia ni mugwata ntobeto. Botegete krentologia one man one shilling. Tio me atuvungira ni ndwani. Tutaiji tuwati antu tutakomena abo umenete na ndo achiao. Tigo kagita karakange twawistire 5 years. Tharaka Nithi tukiragwa thirikari yetu niyite. Lakini those 5 years antu waberumanire na president wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Batharire ito bakira kwao. Baugite rwaria rurukarukathi na mbere kwinyeria kaunti ya Tharaka Nithi na nkujanio chiagichiacha ireithiete na mbere na gweguru bati kwenda ithungirwa na atongoria ba kaunti no. Tharaka Nithi twe antu 300,000 Kiambu ni antu milioni 2 na gintu tebu bare to area to ba support kaire mbeca jonde ikina dinao tukena tigwa tutege teuma tukayewe kene tuka Tharaka Nithi tugetunya kwa bilioni 1 mwaka bilioni 1 mwaka nonto totena wingo anto ne poko wata na ndo kuromba na heshima viongozi wenzangu tutureaga thirikari ino ya UDA ya Kenya Kwanza twamicho ile na ururu na uchungu mwingi sana na watu wakiwataga wakaingirwa na Tharaka Nithi yari mwera yari namba 2 Kenya kuringira thirikari ino ya UDA kura
in terms of percentage. Bakiongera baugite muchwanda wa kimbecha kana finance bill urothiete na mbere kugwata mwanki iyo kainyeria mukenya wa wonthe na kwoguo tire muntu batiri kwibathura akiugaga ruti muringithia. Finance bill no tiola thaino thiete gwekirwa utikaugote na ngari ate mama na ngari makafeki hanto mabarabara magetithia bei mana mange magetithia bei no ankinya tuorieni barabara ngari no cieto cia taxwa na nego taxwa magutani no taxwa kegora neindo igatuma tutaxwa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Meru Central Coffee Union nitumirite kuandikithia athara ya gatigati ka milioni 25 mwanka milioni 30 kumania na wongere kubwa wamba bwaka wa tongeria bangwataniro eje ne bamenerete thirikari ne gwitithia kaora uchonkoni bwege kaoa gaka kuiwa bakiuga gutekarika kinyari mwe rethwa rikithingatirwa na gukinyanira bobwezete ntukwe nyuma ya nkunia nkurukiega na chakawa ka grade 1 kuiwa kiri factory ya Raintere cha Egoji East. Muthuru Muriuki ari na ripoti eje. Kuringana mukarigite wa mbondi ngwatano ya kawa ya Meru Central augite na ndiko myaka 3 mithuru ibombeta nkurukia milioni 24 kumania mwamba mwanya jaja kuonekana jekithithika ki factory na bukwambiria twatara bazu turi mbondi twakarande twana the impact of the coffee theft ya gututonya the poverty ka tonya murimi the poverty ka okiene turona igikinya gintu ya ngiri 24 million na miaka ewere au miaka ena kawa kayeto gato over 24 million. It is between 24 and 30 million to be exact. Ntokuwa murimi na inyere tu seriously na neo tukuromba bautie wamba ibuthinga tue na bwa uthinga tu bwa gwateka nuntu murimi no eri akwambiria kwa confidence no rimbo kawa nuntu airi makawa karia aina mathugania komba gwita ruju kuringana jajo ndenandi ibakoromba thirikari ithwe gitonyera muno kuthithio chonkoni na kinyango gikwika ukaria kagita karia arimi baraketha kagwa kao ponto kuigwa guku ikobekira thare nene muno kira giuturigaria ikuria kuthingatia kao gambirite kuiwa na gata thingato mongana ndi forest kine thithirwe kaguru mongana ndi resort tauma ko na ndi jukumu eje thirikari batuthitheria nuntu in case watwika batathithia thirikari ne kugwau na kawa gatira itia kiwango tumba gwikira factory askari inyaba tumba kungana factory chonde tukoiwa askari baire ngugi inge kairema na ngugi ekurigiria kawa gwetu iraisi nkurukia gwita kurwa namba na ara ingo kidogo ya kuthingatia amba na baka kwato na kawa kakara gwita bora nuntu kawa karaiwa nyaka kairwa ntiga gwe nyamukurio tuwaga kawa ndera twambirio ketha ndera twambiria gwika factory ko information ndero kinyete ke thirikari ko wau kwina laxity itukwenda thirikari tutethia nkuru trowa tukaragia kawa kakinya factory kakinya store tukaikia kawa immediately na akaborete kuthiwa. But today leo ntukumenya twakaratea because yakau karunogone karayiro kuma menandene kawa kaina ruji na geta so ni nkaromba kawa kau kaikutha iji na nimpandikita barua kiri society chionde to enhance security so security ni ongerwe amana bubu baketha bakigonga muno mutongirio mugongo amana ministeri mithikani nturi nikitha bakuna ndiba bekirite wirani ati baketha bakibeberia marando jara benajo na batwe kwa turi Meru Union na Naku ire rungamirite kawa ndene Kenya ntukuibwega nontu bwa reforms uba cietete na mbere na kinya chiruguya na mwana wetu abwe PS bana Kiburi na imbo ntukubaromba muskumerero baskumete reforms ya coffee batekeya utweka compromise norko baendeleo na baigura president yawaga na nonto kinya twena waiver ire wete twenere ntori wetwa ne chirugoi wetwa ne president Kachagua ne wetwa president himself 6.8 billion
ito kuga ibwega muno nondu bwa kauntu kau bakwenda ututhitheria akiuga ntubo bathirika bagethonya bena kanyaga kenene kotigiro rimboka obugukira nkuruki thirikari etutethia ba marando jebereruo cooperative bank ni ututethia na mbere cia gurira arimi input na ndawa na kinyinto bira bakamenyera byo kawa na nitukwenda production yuma from 2 kg iririo thai citia 10 na tugaciumia twi union tugwabashua we are going to do that tukathithia u nikenda bomba kugwata mbeca mbega na muntu akathana kilo nyingi kenda jari wanega na noe omba kuona mbeca nyingi. Muthuri Murioki, World TV, Mutino Jokangangi. Kanjo ya maminista muthenya jwana ruani kurukite kweberwa kwa irandu ria bilioni 6.8 iria arimi bakurandurwa ni Iwanda na Sacco kuringana na barua iria tumikire nyomba cia nteto Iwanda na Sacco iji ni chietwe kanya kantuko mugwanja kunenkanira marietwa ja arimi baria bakurandura untu buria thirikari kuga nirio irandu riria rinene yeriga kweberia arimi bakawa untu bubu kuringana gethaja kimera giki mwankatani 200 gukinyira mwaka jwa 2027. Kiri rugono rungi mwandiki munene kiri rwangirwa kuko Moses Bayene anethiritwa kimeneria bonene kunyiwa gwa kigina kia rwangirwa ugima kiri mpongeri ya mbanjetire kinyithitie mbungene ya kaunti ya Meru augite ni untu bwanthoni mono kwithirwa mbecha iritwa kiri rwangirwa ugima igaikwa kiri uribu wa marupurupu konge naku mukaririgite warigitani Peterson Wachira norotete thirikari ni gwita na mbere gutigwa batena bwa kuthithia onde mugomo jwa clinical officers na ndijo tonyete ntuku ya 73. Mwandiki munene wa kiama kia arigitani tabo clinical officers rwangirwa Meru Moses Bayene ni amenerete kunyiwa gwa kigina kia rwangi rugima bwa mwili kirubangane bwa kigina kia mpongeri takio supplementary budget kire ikinyetwe mbele ya bunge assembly ya Meru ni utongeria bwa county ino. Kwenda supplementary budget ile rombe kuthekiretwa ni executive ya Meru County Friday. Na one of our surprises that iria tumbite kwitha tukiariria mantu akwitha kutena ndawa na cibitari nyingi wananchi bakumea itena ndawa surprisingly budget ene rombe kwitha kiitwa na antu ithia ke kuongelo keraitirwe na mantu maingi ayongeli mbia i transport accommodation allowances tia antu bobisi kulingana na Bayene guteno banga ni bwega bwa kigina giki ndwangire jina bata toguri bwa ndawa ikinyagirwa kigina kirendo anyingi tamali mampongeri thini ya deni ya thirikari ni akaunti kirikimsa nayo ikirega kona weru niyo bado tukoria turia rutiba kimabo mwiri ati assembly nombe kwetha scrutinize supplementary budget yapo ya na bombe kwetha wakiongela ndawa na unfortunately iria turone KMSA kiomba complain ikiwa tu inerando rio nene muno batombo to ndawa and twethira tukuongela mbia chekure ya KMSA unfortunately katukwenda kuongela mbia tia transport allowances nambi na totaura tia ndawa it's unfortunate na kagita kale arigitani baba bakinyite ntuku ya 70 na ithatu kire mugomo utongere bunene bwa kemagiki butongeretwe ni mwekeri gitwao Peterson Wachira ndibo menerete thirikari nene ni kulega kuonene wendi mwega kile kuthiria mugomojo. Huu mugomo labda wao ndio wanataka uendelee, sijui ni kwa manufaa gani na ni kwa nani, lakini kile ningependa kuambia Wakenya, kwanza ningewaambia pole sana na niwaambie serikali yenu imewaangusha. Wale watu ambao mlichagua wamewaangusha. Mlichagua gavana, mlichagua rais ambaye alikuletea waziri, lakini wale wanaelekezwa na katiba wahakikishe kila Mkenya ameweza kupata ile huduma ya afya ya kiwango cha juu zaidi kulingana na kipengele cha 43, lakini hawajafanya lile, hawaonyeshi kusikia hata ile huruma kwa yule Mkenya wa kawaida. Amonoguni baruti thirikari ino kwija methani kienda balaneria na kwegujana na mugomojo omba gukinya muthia. Basi ni vizuri tuweze kuhakikisha kwamba viongozi ambao tumewapatia uongozi na wale ambao wanaochukua ushuru wetu waweze kujua kwamba Mkenya mlala hoi, Mkenya yule ambaye ana mali, kitu muhimu ambacho kikikuja hakiwezi subiri ni ugonjwa.
basi wahakikishe kwamba wamefikiria vizuri na waweze kubadilisha mikakati yao juu ya sekta ya afya kwa sababu inatepetea. Kwa hiyo ni ndiwa no mpumete Meru inkwenda Meru county ithwerie mbere kurecognize batwi kana ithwerie mbere kutwengage nikenda tumba kuresolve thina ira si Meru county. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene ni abanganite mubango jwa kueja na bia kuria kiria ritwa bonthe baria betaka cukuru bakianaga njogoro. Pato augite mubango jojo jugatigira aciari bakunogokwa murigo jwa bisi aria nandi guti muciari ukiendeka kuria nkurukia ngiri ijiri otam. Jacobo Bobo Ting'ani augite bagacho ngwataniro bagucho ngwataniro na ikundi bia endi wega gutigira ana ba cukuru cionthe cia primary gisigone kiawe ni bagukundwo churu. Kuringana na mubunge wa ichigo ya Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene, cukuru cionthe cia secondary cia gichigo giku ira aritwa bathomaga bakinukaga ikambiria mubango wa kurera aritwa na irio bia muthenya iri njira ya kunyithiria aciari ngarama ya kurira ana bago mbia cia irio rira bari cukuru. Munene ariuga ati kiri mubango jo cukuru cionthe ikarugagira aritwa bago muthemba ubwenene wa irio kirantugu. Turetekanirie na principals kuma next term Chuka Igamba Ng'ombe nitukwambiria common feeding program ya all these secondary schools. Kenda tumenyaga umuthi ciana cia Chuka Igamba Ng'ombe cia cukuru ciande ikaria mucere cionthe kuma Igamba Ng'ombe nginya Muthitu. Tutikwenda gukorwo kwina mwalimu kubaciana kendere ya Rwenga akiuga ni irio ciina goro. Na ciana irandi kwestire ciambira gintu giki kirugagwa cukuru bururu ni chapati. Marambiro kwa gutwetekaniria na alimu ati feeding program kurutha every Friday igetagwa chapu Friday. Every Friday day school cietu ciothe ikaruga chapati ciothe. Nkuruki ariuga ati nachwirite aritwa bacukuru cia primary kinyabo mubango wa kubarugagira ucuru iri njira ya kugwata aritwa macukuru kinyantere ira kwigitwe kuri na ana baingi bakuma cukuru nonto bakoigwa baumete michi itakwebomba. Aciari twa negotiate na kwina organization tuceretie inge turugura ciana cia primary ucuru cukuru nonto twachotha most schools buraigwetia aciari lete mikebe tano ya mbembe lete mwere, lete indu, it's a very disorganized thing. Kogu organization yetu wanete aciari ni yuga no irugire ciana ngiri 22 cia primary cionthe ucuru Chuka Igamba Ng'ombe wa muciari akiri baga kibanji wa muthenya. Siringita twatarambia inu turonire wa mwaka ni 900. Kogu muciari uribe 900 mwana waku ani ucuru mwaka unde cukuru. No tigaitwa mukebwa mbembe no titinda kwirwa mwere 100 kenda monka untoni mwega. Amwe na uguo munene na uritie aciari kwirutaniria kurira ana bago bichi ara akuga ati aciari baingi no bakurega kurea bichi kinya nyuma ya ubichi yake kubanyithiria murigo jo gukurukira kigina gya CDF. Mambo ya fees tumelipa fees, lakini wazazi nilikuwa na mkutano na walimu juzi usiku wa day secondary schools. Ni mauga lugha aciari ni marangentire ni mauga pato na libe chionde. Na leo mukengerwa ciana twega ni mubithe ciana ikengwa nene ri alimu antu makathie njirenu ni mamenge kenda twamba gwiciria nundu ngirisi iri kuribire fees mbagi na alimu manibie fees inu enge kuribire itigare ngirisi igana baya tumetwa ne mutugani kundingati ngirisi iri first term ngirisi iri second term ngiri na matano that kuntunte raisi muno. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Ni kuma kirirugono runi otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja sokerete na Nteto Nkuruki.
Ana bako ni botoro barujo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rujo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo josukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko ithatu na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya mushogoro Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya mushogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. My body, where my body, my body. Ukipata baridi, nunua mabate. Mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate. Ni Rhino, my mama. Mabate. Ni Rhino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party.
Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Juju, jogua timbaru ni Weru TV na Weru FM. Gichokera na nteto nkuru KMC warwiri rwarera Felix Kithinji Ntuone amenerete uwezani bwa byuthi bya ndati na nguo cia michetho buria bwetithirwe ni ngavana Kawira Mwangaza akiuga milioni 1 iria batengete ni untu bwa mantu jau itatumirwa bubwega akienda kumenya ina matigari ja mbeca iji iri nkurukini amenerete ngavana Kawira ni untu bwa kuweza na nguo cia michetho ende atezene mibira kana kinyaneti cia michetho ta uria kubati Muthuri Muriuki ari na rugono ru ni kumenya ndio ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kiri wandie ruirorera gitumina ndio MC wa Nteriji no Felix Kithinji yachumiritie akijana mukana na kuwinto bila bidikiri wandie bitangani mungana jwa mbeca iria athurite untu brabo kona bigwata mbaru ni mwenda ithire kinyo MC wa Kithi no mateto jajaja mtu nabati gukira Murungu kinyoka rakuia utumba kuia into bya tojugu no ntoriuga ikana Kameru karitie ende gorore kora yere into bya tojuju buru ngavana teto iwuni indorete kabisa na ndaigwa iibwe nene sana ngekira milioni 1 egutethia youth bakwa ende bakareterwa into bya chiringi ngiri kana rimwe no ndugwa ngavana rio kureta into bitujuri na no kumenya buru no kurimbi yekeri imbi mweshimoro ire kirito kero milioni ende ugwe ukareta into bya chiringi ngiri kana no kachumbura nto bakatumira ngarama chiao bezirita Kinyanza na T-shirt iwi ibo kubwa sana no nto mibira iko mbuti chiko neti chiko into bira ndekirita youth betu so tafadhali ngavana kinyoka rakujukinto inda kure igwa kiao kiabure nara umete nara uchiariri eworo a subcounty administrator tikania wesi kaivya narare kenchai na ngavana I think na ngavana ibarare kenchai be abareta uniform bai kureta uniform be ya anto bai toba kai kuma kidoko be abana nkro uniform ira bana nkerwe bai tanachio lakini uniform itene adhabu bate kumenya anto be thaiba club anto bana nkro na uodheri ruare report ire irione tinye uniform ira ni renda ruchionde na kenchai anto barenda ki uniform mana ile mtu akaenda t-shirt mana ile akaenda Kinyanza mana anarimwe muntu akaana na mbeca na mana 3 gitumi giki nandi bakuwa bakathingateria nikenda umabunga bumba kuonekana kutiketho kubo tumira mbeca cia thirikari bubui na kambire department ya sport yojo kwambiria rujo ndata gwitia statement nonto oni ntekira mbeca cia muruire ci no mwanka nkari anto bako barirorera ko umtorora yire into bia ana au no tuitana nabo na au no tuitana na department yeu itongera tu ngavana Kawira Mwangaza so itukwenda kuwa ontobo kwenyange into bia Meru yakana Kameru yo ontobo botukoro abo na ibotukwenda kwera ngavana Kawira Mwangaza menyerera into bia Meru na tutetikiria o endelea kwenyange into bia Meru bo kwenda kwenyange no ntumbeche ira shimwa batengete ke department ya youth kubanga youth imbecha chi around 46 million na kimando jege witina mbere kirwa ndiji MC ojo keza kiwojo na gavana egoro nurandigarire mono na nyani ngora ndirare ndatheka buru na ndaigwa ndeko kabisa wera ntu ejete ruire maita 27 uga munye ejete itare imwe angakera itu ejete maita jaire narua uga maita jawe ejete ruire ngakuria buru imbi weja no tangible ira urete taruire ora ira uga imbi apart from Kinyanza na T-shirt into bechiringi magana jaire narua ugataruire kwina thoko regime iwingi kwina ithima BNG ingavanas bau bangi kwina barabara cia thithitwe ingavanas bau bangi kwina shent chabikibiki cia thithitwe ingavanas bau bangi au ugwe kwina ECD classes chibitari A12 farm ne renovate ne atithio boya ka ingavanas bau bangi au ugwe
maite je ujonde wejete ruiro rera imbi umba kuganurete te ruiro rera maite je jonde wejete apart from sarakazi na ipindi na drama. Muthuri Muriuki, World TV, Mutirijo Kangangi. Nkoroki aritwa magana jathatu kuma ntere cia Mutwate batiumbite gucoka cukuru Mwankira Nandi. Bobone kuringana na DCC wa sub-county ya Mutwate niwe Sylvester Mwangulu urio kuuga ata thirikari ni betite na mbere gukanda na bonene no tumiri bwanda wa chambugita na kinya kuthiria njobi cia mungwana iri kuthukia ntura na gutuma ciari bakaremwa kuthomithia ana. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Gembe North ena ripoti iji. Kuringana na Sylvester Mwangulu rane DCC wa Mutwate ariuga kuma cukuru ikurugurwa atayari bareketie na ukinyeria na ucokia ana nkorokia mwana matatu ocukuru baraba ethagirwo bakiregarega cukuru na endi akiuga athina era nene ni ana kwegwa ibarwa abya kuruta ibyo byotuma kinya baingi bare akuthi cukuru. Child labor, kasi kwa watoto. Bado tumerudisha watoto tangu shule ifunguliwe. Walichelewa sababu ya floods, ile rais alisema shule isongezwe kidogo. Tumerudisha watoto zaidi ya 300 kwa wiki 4 sasa, wale walikuwa nyumbani. Na tunasikia wengine kama wanachuna miraa. Yule mtu atapatikana watoto kwa shamba yake. Huyo tutamwekea kesi nje waiko na child labor imepigwa marufuku na kwa ILO, International Labour Organization, na kwa serikali yetu ya sheria ya watoto CAP 203. Nkoroki iyogo aliuga nonto bagwongereku ubotomeri bwandago cha kulevya na kinya unywi bwa nchobi manto megi ana banini bare komamago anabo ibonekaete bukiongereka ntere ino. Hakuna mtu anaweza nangizi mtoto wa mwaka 12, mwaka 6 ambaye ako normal. Haiwezekani. Na hiyo kesi ni mingi hapa. Ni kesi ni mingi. Mkienda hiyo hospitali utapata mtoto wa mwaka 12 amebeba mtoto sahi anakuja kliniki. 12 years ako na mtoto tayari. Hata maziwa ya kunyonyesha hana. Sababu ni mtoto amezaa mtoto mwingine. So child labor nimesema development hiyo ni vitu tutafocus kabisa. Tuchunge watoto. Ende na kuga ate bale mabitha abaokaria ibebanganitie boya korwa na nchobi ndege igwatho wa mwana kinyanda wa ino cha kulevya. Tuko na multi rates, sustained rates, na wameshikwa tena watu mambo ya pombe imeshikwa mingi. Pombe haramu. Hakuna mahali unaweza pata wazee sahi wanakula hiyo pombe ya mitungi kutoka asubuhi. Watu walikuwa wanakunywa kutoka asubuhi mpaka saa 7 usiku. Inakuwa chaos. Sasa hiyo tumemaliza. Hata mtembea town hapo wezi ona walevi sahi. Pombe inapunguliwa sahi ile nafaa ya serikali. Kuma Mutwate Gembe North, Petan Class, Chabare. Cukuru mwanya kuma Tharakani bachemenie kieni gya Kamatungu kiri machindano jawini na Chomba Music Competition. Akiaria mwarimu munene cukurune ya Marimanti Muchomba Nderebane arombete aciari kugwata mbaru iye wabiana bao ugite aciari baraba ingi bendaga muno gutekera uria mwana akuthithia kirasini. Ibo watinda muthenya we mthikeni ya cukuru ya Kamatungu kiri machindano ma music festivals mono machukuru cia primary. Wasilisho la Marimanti Wakatabau. Mashindano marama ombite ukojeru mwarimu munene wa cukuru ya Marimanti primary tobo na Muchomba Ndereba. Tulikanete skuli ya Kamatungu school day at the body primary ara tuli na matinda ma nyembo makiwango gya zone tuliaga cukuru 14 ila si yetagwo chwa classes mwanya cia kuthina cho sub county ila tokegwa twenio tariki 14 nchuma ino yeyete kiume giki yeyete kigi twina kyo na ikenda tumba kwiga twishwa timu ya Kwira county ila tutakure kumea tariki ichia tariki gana lakini kwenda kuwa mbuga emunthe kuri na mashindano manene muno na tumbiritie kuona ana baba betu bena talents mwanya ila baomba kutweka bakarerwa nacio na bagakura na bagatweka antu bari na gitumi tio gota Marimanti primary kana Marimanti school ere amo na JSS
inkwenda kuga arimu berutaniritie nontu bwa watambaru mantu magukuria talanta mwanya mwanya irana bena cio tuonete kuria na baie kuina kuria na bakumba kuga mashairi kuria na bakumba kurutha kinya set piece ukegwa mwana kuina rwimbo bwega na twaraitha tukona itwagirite kuigwa tukigania tutetheria na baba emunde tio guturetete team 34 ira tuiretete nontu bwa ku present ndeni ya zone level Gabo na ndereba akiririkania ciari gutigiri bakuika na nkuruki ko watambaru bia wa birabirikiri anabao kwagirite tio guturi arimo twariria ciari tubere anababe na bomeshie na batu barete cukuru na bari na talanta mwanya nondo tawe twambirite kuona kinya mwana na kuthia kandike shairi wengwa na akareta tukamuraithia na tukamutethia na akaona mwana uyu akipresent na ikabua gikira scene fulani ituonete ana bagutunga rwimbo na rwimbo rwa rukaino na rwa karabwega ituonete ana bagu solo na bakorganize mantu mwanya mwanya utwaraitha tukona aciari babwiri wekira mbaru kinya talent ino na benacio ngocogera aciari wa Marimanti school nkatho nontu otirero batatu supportaga supporta shukuru na betu tukabaira iwango mwanya mwanya mwanka nationals na utiro twarona twina thina ya aciari na inkoberi bwega na ibathi na mbere go support ana na ikenda bomba gukuri talanta ciao kuma Kamatungu nkiripotera Oru TV Bito Paul Gwakabithe Ngatho cha mwanyi kugwatanira na bau twikire nteto chetu cheru thithatu tuchemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukia Mbita Maureen Kinya mwonanire to mathitho ni Purity Richard. Good night.